Prije nekoliko mjeseci predstavili smo vam Vedrana Kabalina, jedriličara koji se sprema na Transat regatu. Na iznimno zahtjevnu plovidbu od Francuske do francuskih Kariba sprema se još jedan Riječanin, Slobodan Dado Velikić. On će također jedriti sam preko Atlantika u barci malo većoj od Kade. Ja bih rekao da je to jedna čista ludost. Sve ukupno. Da. Ovo je najkompleksnija regata i najkompleksniji način jedrenja koji postoji. Mislim da Dado ima ono što je potrebno za takav jedan projekt, a to je pokazao do sada. Sandy je broj jedan stručnjak za brodogradnju i za kompozite za karbon u Hrvatskoj. I tako bi to međusobno dijeljenje komplimenata trajalo i trajalo. Dado i Sandy, dva vjerna druga. Vratimo se mrvicu unatrag. Dado je bio još jedan u odijelu, menadžer, a onda je odbacio sve. Odlučio se prijaviti za opaku regatu samaca preko Atlantika, Mini Transat. Lijepo je to zamislio, ali nije imao brod i krenuo sakupljati novac. I jedan dio sam skupio preko crowdfunding kampanje i tu sam skupio negdje 60% vrijednosti broda, a ostatak sam se snašao. Skupio sam taman za polovni brod i našli ga u Amsterdamu. Nije leteći Holandez, već klasa Mini 650. Doveli ga u Rijeku, u Matulji, u salu gdje operira Sandy. Mislio Dado da je brod u super stanju, da će malo nešto popiturati i to je to. Pa trebalo je u principu rastaviti cijeli brod, obrusiti ga, napraviti novo dno, servis opreme i elektronike i tako. Puno posla. Sandy je čovjek koji sa 26 godina je napravio brod od 8 metara po Thompsonovom nacrtu koji je pobjedio, pa ja mislim, većinu regata na koju nastupio. Između ostalog i na Centomilji, na Barcolani 4 puta, na sve ove Fiumanke. On je luđak koji voli detalje i to je dobro, zato što ako vam takva osoba pomaže u pripremi broda, onda želite, pogotovo ako s brodom idete preko Atlantika, želite da svaki detalj dobro izgleda. Doživio brod napokon da ga dobace do mora i da ga krste i daju mu ime, njoj, jedrilici, ženi. Među muškarcama postoje dve vrste ljudi. Jedne koji su ljubitelji grudi, a drugi koji preferiraju više stražnjice. Pa po nazivu pretpostavljam da možete shvatiti u koju grupu ja pripadam. Vraže jedan, bolje da ne čačkamo dalje. No kako god se zvala, barka je mala. Ne sjećam se klaustrofobično u ovom prostoru, mislim da je dovoljno za život. Jedini problem što se ne mogu nigdje onako uspraviti. Imam brodski WC koji se ovdje nalazi i evo najnoviji model, plavi sam ja odabrao. Ovako spavam i onda imam sanje po jedno 30-ak minuta. Budi me budilica. Dakle, gotovo mjesec dana na moru, više od 4000 milja. Regata je za 1,5 godinu. Morat će Dado još jedriti kvalifikacije, a ima i još posla na brodu. Transat kreće iz francuske luke La Rochelle. Na put kreće naravno i Sandy. Nakon što stignemo u Francusku, plan je da Dadu poguramo i onda neka gušti. Eto. I onda ostaje sam. A to je ono što je htio. Ja na neki način tražim sebe, ali ne tražim sebe na klasičan način, da ne znam koja je moja uloga na ovom svijetu, nego više me zanima koja je moja uloga u odnosu na prirodu i zašto smo mi ovdje. Imam dovoljno vremena na putovanju da razmislim o tome svemu. Šteta što je tako mali brod. Koliki bi trebali otići sa Dadom da malo razmisle o tome svemu.